namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel yeah, continue ya mahlweni ni sure already part 1 mi yi vonini loko chopa yi fika le ni select some interesting speakers vele ku nga Gagash ku tela Mani Ege Mabedle and then makumu ku ta kha ku hetelela Khensani Nyango in place of Mr. Howard Shilomane nsati wa vona and stuff like that ni nge vulavuri mnto yingisela trip leswo matihlo swilo leswi ya rhandza ku khensa aka mufambisi wa ntirho loyi a nga yima laha i Gash na maswiti lamanengi lava n'wi tivaka va n'wi tiva vito ra Gagash van'wanyana a na mavito yo tala ngopfu swi teletele ngopfu so a ni nge lehisi ngopfu nkarhi wa kona wa ha ri kona na rhandza ku khensa munhu un'wana na un'wana la nga ta laha ku na mufundhisi wa mina vudyela bya mina na vona va kona laniwa va peleni mavoko phela vanhu lava nga busy na ku lwela ku ri Vatsonga Machangani mi va na peace mi recognize-iwa ni va vone tolo a va ri a Joni from Bias Norude to ala side ra le kwini ngokwala va sa 10 le ka human rights so swi leswi swi represent-aka tanihi Machangani but anyway I think swona namuntlha that's a topic for another day la ku vulavula very short hi proper lava swi tivaka ni vone vanhu vo tala va ngopfu lava nga la not everyone ni vone vulavula ngopfu hi ku ya hi ku ingaku mi tele ku ta justify voice note vo tala van'wana mi tele ku ta vulavula hi voice note ku ri ingaku ntlangu lowu it's more of that voice note than ku ta heta tsanga leswi nga let's say a ku ri hava voice note a mi ta vulavula hama ku yini a wo swi teka ku ri hava voice note a ku ri na ntlangu lowu voice note yi nga ri kona at all a mi ta ku yini ku because a lot of people loko va ta yima la mahlweni vo ta vulavula hayi Riginya 1 2 3 rhandzu ka lwiwa a ku na langa swi tiveki ka relationship ka lwiwa we all know those things and 15 years ya ku vanhu va ri swin'we it means more of responsibility accountability na rirhandzu a swi easy swi sweswo so man ta ku going further a yo tshika ta ku Riginyana ku vulavuriwa leswi swi nga endla ku hi ta tsaka la na swi vona ku swo tala kun'wana ta justify ku ri hayi nkoka loyiwa hayi ku nga tshuka ku va na yini na swi twisisa sweswo but the purpose of the day let's talk about that and hi tsaka hi ya mahlweni okay ku ya mahlweni a ni tala ku ta controla vanhu ku va vulavula yini mara no twa nga ku a swi tshamiseka ngopfu cause we abandon leswi swi nga hi hlanganisa se hi ku focusa ngopfu ka timhaka ta voice note fast forward proper mina na yona hi hlangane hi ndlela yin'wanyani ya xiyimo xin'wana xa ku ri na swi ta ku vo tala va nga ni expect ku ni nga ta yima la because of what happened ku va vanhu va philida vo chomi va na swilo leswi ku na ndlela leyi va hlanganaka hi yona ku nga va ku ri hi swa kahle ku nga va ku ri hi swa bad hi hlangane hi swa kahle ende loko va la xikarhi ku va na valala va nga valala va la ta onha swilo swa mina na proper va nghenelela ku lava nga nghenelela ko we ridiculed each other we reduced each other but a ku heteleleni if you found a common ground swi pileni mavoko swi sweswo leswi ni nga swi vekaka laniwa i ku ri proper is a very humble man ni nge vulavuli ngopfu hi Mani Proper ni ta vulavula ntsena hi proper because that's the man that we share sometimes aka swin'wanyana ni nge ni ya share mahungu na Mani Proper there is a lot that happened and ni nga swi vona vanhu lava pfunaka community ku borha mati na swin'wana na mina personally va ni pfunile kwala va nga pfuna koho hi fika kwala hi nga hlangana na swona la mara still we overcome that situation hi ya mahlweni hi karhi hi khomanile and aka vona na ndyangu wa vona ni ri proper i khale na hi hlangana na swiyimo hi seen it a ku na la nga swi tiveki I've went through a lot swivulavula swa tshama swi ri kona but leswi nga kona evuton'wini you must know yourself loko nga ti tivi vanhu va ta ku positiona va ta ku veka va ku hi wena man mara loko ti tiva ku hi wena proper you just stand firm to say hi mina proper a ni famba ni roxe ni na nsati wa mina hi luya Mana Mathini ku beleni mavoko hi luya hey van'wani va nga vutisa na va nga ri a va ha ri na swivangelo a ku ri na ti-situation that's why swi vona na namuntlha swi nga ri kona but still a ri swin'we i ti-situation loko ni ku ya ni vavisa a ku hayi na mina yi ta fa yi ni vavisini ho ni yiveka
That's the problem. So but I never had that I win I don't know what I should have win. So let's not go on a proper not just win a manduli. Maranta worry to win it Jamway now me suka kule. She mama Steven there is listening as she solve so puma last year. Antago she vula shavan as she vula shavan mon ati position I am a Komana ni miya mashoini shikuembo ashivikoona imasuka kwa nraza kukensa amen. Absheni ampurnuku abshen kerek abshen amchatweni mikona nkombela mkulungwane isiku lerikulu ra kahle hita encourager hita celebrator baka Chauke. Mina lava loko munhu ni vulavula na yena nanguta. I know Maranda na Doli na Tata Chauke, but namuntlha I'm here to talk to you and young couples, more especially bomani. Nkombela lava nga vukatini ba yimisa mavoko vo hulu meni hulu vana va ka hina ne and ani tipfinyingi swize swi lava ti-specs ni hulu langa na 27 years avukatini hayi so jola ni tshamile ni bzirikinyile vukati aneri lava ku byela these young women kuri ku va u fika ka malembe la ni nga fika ka wona I ku va hina xikongomelo xa hina xikwembu lexi nga hi nyika xona is to respect our husbands, to talk less when our husbands are addressing us. Ani nga ha vulavuli na Dolens ntsena ni vulavula na n'wina hinkwenu u nga ni humeseli matihlo we must speak less when we talk to our men, because vanhu lavawani they have a choice to choose any woman bata va veka tindlwini ta hina, mara they chose us aka misava leyi hinkwayo aku wena egimabele tanta tshama la ka mina uta enjoy ti fruits ta mina uta enjoy matimba ya mina uta enjoy rirhandzu ra mina, mara wena u tsandzeka ku respecta ntsene man ku respect anu a swi ze swi xavisiwa sweswo just ntsene ku ri u ikokobetsi man bona mina ni fly njhani lele ka social media. Ay papa ni va hluvula tintangu mandoli wa n'wi rhandza n'wanuna loyi. The only thing that is lacking to all women is ukuthobela umthetho. Yingisela papa lava va ku rhandza una laki Doli wasibona namhla usaseke njhani n'wana mina I tintswalo ta xikwembu I ku va papa lowani wa tiva loko ni mi langutisa you will go far loko u yingisela papa loyi. Allow him to lead you as your husband, allow him to hold your hand and u landzelela hi le ndzhaku u ku papa Chauke lami ya ku kona ni ta ya kona lami nghena ku kona ni nghena kona hi leswi hi kurisaku swona vukatini, hi leswi hi kurisaku swona vukatini. Wa tiva na loko va fika vo fika Tata Chauke hambi u ri na muni a bank n'wana mana mina hambi o fika hi 12 a ku lava vuswa pfuka u n'wi nyika vuswa hi mhaka ku ri siku rin'wana o ku ringa u ta ku ba butsu u ya le exitrateni a hi thovele vavanuna va hina. That's the only simple thing that God has instructed us to respect them. Ni vulavula na n'wina hinkwenu na n'wina mi lava ku nghena mi nga yimela hina hi huma and a hi humi Doli a nge humi u tshamile u bzirikinyile a nga yi helo ka Chauke hi ta celebrate 20 years hi celebrate 30 years hi celebrate 40 years hi karhi hi ku phambili va ka Chauke phambili. Na mi rhandza vana va mina ende mi sasekile hambi vo sola leswi nga vumbiwa hi Xikwembu
ntsakisa hi laha ka Mark ni kombela ku ri u ya hlaya Bibele siku rin'wana Dolly ka Mark 10 verse 9 or let no man separate what he has created. Hi mhaka ku ri n'wina Xikwembu xi mi choose hi ku fana. Dolly u na nkani wo fana na mina ivi Xikwembu xi ku nyika papa wa Msawu. U va na Msawu munhu lowani ene wa ku rhandza ka rirhandzu ra wena nge tu nga ri amukela u ri godla because wa kala n'wanaka ka hina loko wo huma u twa ti-small house ku ri tirhila njhani tirhila vavanuna va hina ku ri va ya tsutsumela ka vona fiwa a swi nandzihi ku endliwa na nhlikani mabebi a swi nandzihi ku tleriwa buruku ri tshame laha hi lava the whole night hambi o ka nga ku endli nchumu tende u khavarile va le ku tweni ka ku vava u nga xisi u va ku he divorce mina u divorce ni ri a hi divorce evukatini ha tshama bazolinda kuze kuyovalwa hayi va ta rinda hi marito yalawo vana va mhani na khensa swinene ni khensanele ka MC. Thank you so much. Very hambi vo vuya hi 12 loko va lava ku swekeliwa vuswa loko va swekeliwa vuswa va swekeliwa vuswa va tekeni botridge hi kombela ku amukela Sis Khensani Nyango i rito ra ka radio for malembe yo tano ematshan'wini ya lava va fa va yima hi xikarhani xitsanana va nyika marito yo hlohlotela a hi va beleni Namshata hinkwenu vito ra matimba ra hosi ya hina Yesu Kreste wa Nazareta. Na ku xeweta vajati va hina vo sala. A va tsale message Lumani. So because two become one, but they remain tantabulabula. I just want to say, as word of encouragement, love is a beautiful thing. Love is a beautiful thing. And you wake up every day after 15 years and you choose your husband. You wake up every day and choose your wife. But we are where we because we choose to be where we are. It is not because it's not because society allows the dignity of a woman to be married. But it's because this woman chose this man. And every day you wake up and you say, I'm going to choose you. The Bible describes who finds a wife finds a good thing and finds favor from God. It doesn't say he who finds a woman or he who finds a slave queen or he who finds a yellow bone. It says he who finds a wife. That means you are a wife before you are married. There are plenty of women out there, but Jauke found a wife. And Jauke, you found a good thing. And you have found favor in God. Would you see that you have favor? Because we are able to witness it. And she is your favor that you have from God. Minanta kubashaisen kutula leshme bashaisisa kashona sheshua. Because when a gift is given, it's supposed to be cherished. And I much cherish us. So every day, manjauke, natatanjauke. You show us that love wins. And no matter how many times we argue, at the end of the day, we wake up and we choose our husbands. We fight, but in the morning, that man, the most handsome man in the world is still mine. And I choose him. No handsome man. The most handsome man in the world is that man. And I know that you feel the same about your person. Look at how beautiful you are, Sissy. Because Jauke found you.
and he will cherish you ku ya mahlweni. Xikwembu xi mi pfuni xi mi katekisa swinene. Hi mi navelela na vana van'wana na 30 years, na 40 years, na 50 years. But I'm gonna leave you with this. But in marriage, it's like a triangle. My one triangle is like this. You are on the left, and the other one is on the right. And God is up there. The closer you move towards God, is the closer you move towards each other. May God bless you and increase you, grant you peace, joy, and love in your marriage. In Jesus' mighty name, amen.